Nije učio školu i radio je kao sluga u jednog domaćina. Jednoga dana dok su čuvali ovce, Đeka je čitav dan presedeo oko svetog izvora, bacajući kamenčiće u njega. Deca su ga zvala da pođe sa njima, ali on nije hteo i tu su ga ostavili. Kada je počeo da pada mrak, deca su krenula po njega, ali ga nisu našla. Svuda su ga tražili, ali bez uspeha. Potraga za Đekom je trajala 3 dana. Dok je Đeka bacao kamenčiće u vodu, stena se otvorila i pred njim se pojavio mladić sav u belom. Uzeo je Đeku za ruku i poveo ga u unutrašnjost pećine. Prelazili su preko nekog potoka i došli na mjesto na kome se nalazilo ogromno blago. Đeka je pitao anđela čije je ovo bogatstvo, a on mu je odgovorio da će kada se ispuni vreme ovo bogatstvo biti vraćeno narodu srpskom. I dao je anđeo Đeki jedan zlatnik kao zavet da je bio u pećini. Posle 3 dana svi su već izgubili nadu da će Đeku naći živa. Ali on se predveče pojavio u podnožju Županjevca. Išao je prema svome selu. Pitali su ga gde je bio u protekla 3 dana, a on im je pokazao zlatnik. Đeka je za taj zlatnik kupio sebi njivu da ne bude više tuđi sluga. Starac je ostavio proročanstvo da će kad se za to ispuni vreme i Rusija postane pravoslavna carevina, Gospod projaviti srpskog vladara iz porodice Nemanjića, koji sada živi u Rusiji i koji nije svestan svoga porekla. Tada će ruski car osloboditi zemlju srpsku i krunisati vladara iz porodice Nemanjića. Otac je govorio da je samo vladavina Nemanjića bila Bogom blagoslovena. Sve vlasti posle tog vremena nemaju blagoslov Božiji da vladaju zemljom Srbinovom. Ali pre dolaska Nemanjića, koji nose gene Nemanjine po ženskoj liniji, doće do još jednog velikog stradanja našeg naroda. I kada je deda Sava osjetio da će umreti, ispričao je tada 9-godišnjem unuku Vitomiru da mu se javio anđeo Gospodnji i rekao da će imati unuka koji će mnogo u životu postradati, ali da će biti pod zaštitom Božijom. Ispričao mu je i događaj sa svojim drugom Đekom i pokazao njivu koja se i danas zove Đekina njiva. Starac Gavrilo je govorio da će posle dolaska Nemanjića Srbija da procveta. Govorio je da će tada, zahvaljujući blagu koje se nalazi u pećini Županjevca, Srbija biti bogatija od Švajcarske. Život starčev polako se bližio kraju. Te 1998. godine trebalo je da napuni punih 100 godina. Otac Gavrilo se upokojio na dan svetog Arhangela Mihajla, tačno 40. dan od kako je prestao da uzima hranu. Srpska zemlja dala je hrišćanstvu mnogo svetih i prepodobnih, kao i mnoštvo mučenika i ispovednika vere pravoslavne. Radosno se danas svih njih prisjećamo. I dok je srpski narod čuvao svoju veru, Gospod je postupao sa njima kao sa izabranim, sa prepodobnim i sam ćeš prepodoban biti. A kada je okrenuo svoje lice od Boga i pošao za zvezdom petokrakom, i Gospod je postupio sa njima po njihovom lukavstvu i dao mu da ispije čašu greha. Ali manjina naroda srpskog je ostala verna Hristu i išla sa njim na krst. I uzeo je bogobojažljivi deo Srba na svoja pleća teret koji su svi trebali da nose. I starcu Gavrilu je bilo suđeno da živi u takvom vremenu, vaspitavan u blagočešću, a živeo u nečistoti i bogoborstvu. I baš to je formiralo u njemu odlučnost da služi samo Gospodu Isusu Hristu. Bijen, mučen, progonjen. Šta sve nije bivalo sa njim? Živeo je kako je Gospod i zapovedio. Vi ste so zemlji. Ako so obljutavi, čime će se osoliti? Ona već ne može biti ni za šta, jer su tako progonili i proroke pre vas.